मैं मतम कुरेबगी मतुंगदा वीडियो अनोबम पुजरे ऐसे वीडियो से याम नंबर याम फरक ताइबको आई पर्सनल वर्क खरा लेबना वीडियो याम नमजरक्ट्रे दुना मैं वरौबी बयादे मैं याम रिक्वेस्टेड ओइना खनबिरप टॉपिक अमा लखजरके मणिपुर दा हुजिक याम कॉमन ओइना नारिबा डेंगू नाबा टाइफाइड नाबा लाइहौ तौबा सिजेना करी कई चाबा याई डाइटरी गाइडलाइनसिंग सजेशनसिंग सिसे आइना खंगबसिंग मयामदा नॉलेज शेयर तौजरके चाबा याबा चिंजाकसिंगदा हारगदी normal balance diet oi adubu ahan bada koina yam maru oina lobigedabase water gumba fluid intake yam hengat piba koina mahi manai se yam chabiba samput kumba chaba yai aduga koina soup kumba sembiba soup hai se koina yum da dum semjarasu yai ko hawai gumba vegetable soup gumba aduga juice gumba fruit juice gumba vegetables puree soup gumba koigi mana masing sing je futok piraga कोई ग्राइंड तौरगा पिजबा दगी जूस कुंबा सुमगा पिजबा सुमाइना मही मनाइ से याम हेना चाबिबा अखोइना आइगी इसागी बॉडी दा मही चाबगी चांग लेना हागिबदो अखोइना लाइहौगुंबा तौरा आकांददी हाइदी मागी चांग से हेंगतलगा चाबा याइबा मरो मागी हुमांग दा थोकिबा दगी यूरिन पास तौगिबा मयामदो मेनखतननबा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ओइनबगी दमकता मही से याम चाबिबा इसिंग दि लुमगा ओइना थकबिरको इसिंग फत्तबदगी हेना सोपसु याइ दुना इसिंग लुमगा फ्लाक्स थंबिरगा इसिंग मफजन थकपा एंड मही मनाई याम चाबिबा सूप कुंबा याई मसादुदा अनो अतोपा प्रॉब्लम लेट्रगदी ओआरएस कुंबा थकबिबा याई चंफुट कुंबा मही खरा यामना हापगा सेंबिबा फ्रूट जूस कुंबा इसाना दुम सेंबिबा याई कोइना एप्पल गुंबा अदगी सेम गुंबा हवा थबी गुंबा सुमाइना को एबीसी जूस गुंबा सी सिंग से अदुम सिंपल ओइना कॉमन ओइना तौबा याबा चिंजाक सिंगनी अहानबदा फ्लूइड इंटेक सिमा याम फजना हेंगत हनबिबको सिसिमा तौबिरो अनीसुबदा चाक हिंजांग सिंग मना मसिंग युमदा फंगजबसिंग अदुम चाबा याई अदुबु यारिगे अखोइना थावगी चांगसे याम हंदबिबा हाबदी मागी डाइजेस्टिव सिस्टम जिंगसे खोइगी नारगा सोलगा इम्यून से लेरबनिना तुमबगी चांगसे याम वाटलेबको अदुना अखोइना तुमनबा कहाइनी इसे सिंपल ओइबा बॉइल ओइबा ब्लान ओइबा चारगदी मादुंगोंदा तुमबगी चांगसु हेंगतोइनी अदुना अदुम इसम चमना पिजबा थावगुमा याम यावरगदी मादु तुमबा याम ngamaroy adagi mangonda digestion ju watlani adagi naraga su koina thau thum se yam chaning de ko sisima tobiba ko isam chamba dum yumgi cha hinjang sing haibadi hawai gumba thongbi ba yai adagi alu met pa gumba yai duga kangsoi gumba yai sumaina dum pijabi ba yai ko morok cha ba ya bra hai se morok ama gumba adum thakpi ba ka shu kaide mana masing yumda phangba sing adum pijabi ba yai haira sing chabi ba yai haira koina haira mayam sina lahau tawragadi hai cha ba ya de na dum lai ba ko lahau tawraga hai cha ba yai adu bo hai cha ba ji karam hai cha gani haragadi koina yam sindaba adum kai haini citrus o yam oidaba sem gumba adagi awa thabi gumba pungdon gumba दुगा खोइना लफोई गुंबा सिगुंबा दुम इचम चम याम सिंदबा सिंगजे पिजाबियो सिनबदो चाबा याई अदुबो खोइना चाबा थकपदो याम वाटपनिना चखाव गुंबदा हांगागा लेबदो असिनबा चासनबदो हेना गैस्ट्रिक गुंबा चाबा कोइ चखाव गुंबा नुवाइतबा तौबा याई अदुना अतोपा सिंगदुदी विटामिन सी गुंबा एंटीऑक्सीडेंट यावबना मागी रिकवरी मतमदा मतेंग पांगदोइने एंटीऑक्सीडेंट वांगबा मयामदो चारगदी अदुना हैरा सिंग अदुम चाबिबा याई नेक्स्ट की पॉइंट मथंग दा खोइना थुम गुमसे खर हेना चाबिबा याई थुम हेना चाबा याई हाइसे कइगिनो हाइबा मतम दा खोइना मागी लाइहौ गुम तौरा कान खोइना हुमांग थोकिबा अदगी यूरिन पास दा खोइ सोडियम सिंगसे मांगेबा सोडियम सिंगसे खोइना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तौबदु सु मतेंग पांगे दुना सोडियम से मेंटेन तौनबा थुम गी चांग से इसादा यारबसे मेंटेन तौनबगी दमकता आइगी चारिबा चिंजाक तुदा कितंग हेना चाबिबा याई हाइदि ngसागी सूप कुंबा चिकन सूप कुंबा हवाई सूप कुंबा सेमबदुदा कितंग हेना साइसन बिबको दुगुंबा याई adigi chakumba kitang namaga chabiba dugumba salt intake kitang hengat piba yaye haidi kitang niko mayam punna chasan gadaba nate sisima tawbiba next suggestion oina haragadi khoi maitai gi naraga champut katang saraga patient je anaba je kan khalakani haibasima thadokpiyo loina suna dum balance oina chahansi maramdi breakfast adigi lunch evening snacks dinner khara gara khaido ga chaba yamna kanai aduna khoina sabajo breakfast oragasu dum tangang gumba chempa gumba oats gumba degi samput gumba yerung gumba dum icham chamna dum pijabiyo yai mangonda taste budi kitang mangani aduisu sana badi hona biyo hidak mayam khotpa chabanina adegi lunch ju chak injang hawai thongba gumba kangsoi gumba dum chamna pijabiba nga gumba madum yabi ba yai evening matam da so dum cha gumba adegi khoige yamna light oiba khoina kenu gumba lai ko ka bok muri gumba icham
chamba makhana kaina lei adugumba dum chabi yai sugar free biscuit ama ani dum chahan bibi yai duga mahi gi chang dum hengat han biba duga nungdang chak to dum soi da bi dum pizza biba akoina yum da hana tawjaram ba sing do adum pizza ba yai yare ge kak toi se akoina thau gumba morok yam yaw ba sing adagi junk food gumba bakery gumba chini yam yaw ba sing adugumba pizza bidraga loire adum nari haraga champut khatang tawbi da bu ko balance ma'am se sohan biro sisima suggestion oina dengue naba singda or typhoid naba lai ho leba singda oina haijege next common oina mongoda remedies oina tawba yaba hena kanagadaba hairagadi dengue da mayamna yam popular oina seasonary se koigi awathabigi mana se dengue naba da yam phayena adum koina adum research komba da so mayam thengnei ado adum hoi kitang seasonary yai man hector recovery da loina mating pangbadi natte adubu kaino di tawdoini haidi help ti tawdoini bako ado mana se koina khara lobirani mana ahum mari phajana samthokpiraga grind tawbai sing khara hapaga juice semba dugu chungthoaga or dum kupna grind phajana tawbiraga dum thakpa ado chakha hoinga da thakpiro dum breakfast komba da thakpiba evening matamda nomada glass ama thakpiba sumaina yai season hekta dengue phani habdi leiti ko help tawi haibani sijima yai adagi dum chin na seasonary ba koina green tea gumba red tea ke se dum mahimanai da fluid intake ta loina season na ba yai aduga hai chabada awathabi gumba yam hena chabiyo awathabi gumba se yamna phai maram di koina dengue na ba lai gumba tawra kanda typhoid gumba su platelet count gumba nemda rakpa hemoglobin nemakpa matamda kai haini awathabi gumba chaba yam phai adagi beetroot gumba chabi ba duga kafoi gumba pomegranate season na ba yai palak gumba season na ba yai duga lafu taro gumba chabi ba yai adagi chini angang ba jagri gumba kitang chabi ba yai ko athum ba chaninga gana sigumba sa platelet count gumba nema mioi singda yam hena kanagani yerum gumba nomagi ani ahum adum pizabiyo whole yerum dum adum pizabiyo sumaina koina hariba mayam se follow tawba yai abadu da yam thuna phana ba recovery ngamna ba oiragadi hidak su chabi ba plus balance nutrition ohen ba afaba nutrients yaw chinjak sing sara matamda yam thuna recover oidoine yam thuna phadoine hariba suggestion mayam se mayam soidana tawbiyu adubu dengue su naba lai hogagi tawba anaba topa leira agadi suggestion khenarakani magi parameters blood report ke lakpanu habdu yengwa ma change aina pizarib sidi general guidelines ni mayam na gadum common oina haiba suggestion duni duga sum in details oina anaba gi oragadi personal inbox message thabiro mayam ngasi gi swai dalo shanjarage thanks for watching